megalayapost.news. Kinong alam ka Nyutrep Youth Council Riboy District nin ka janmit kila pediang burom bat ay ka jingero ya ka kunhun ya lakai martial arts kiba na ka district kiba lawan raru ya ka nam ka burom ya ka jela na ka jingyo khur bunteli kitakma na karasan ya lakai 6th Annual National Martial Arts Game ajar arpsau ka barang syukut syen hanong ba Guwahati. Laban kedua bakal ka lempung ya lakai jong ka 6th Annual Martial Arts Game ajar arpsau ka de bala pelong da ka Global Martial Arts Federation nadu ka arp nyutrik hadu ka arp kunatrik unopra. Na pedeng kinong simenta juga kunhun martial arts na Riboy District bun kidei kiba na kasinong sotat kumden berkiwi-kiwi kiba lala benongara sendon ya kanam ke burom ya ke jalami kalia da ka bakur ya bun teli kitakma. Meghalaya Martial Federation tentang ada 6th Annual National Martial Arts Game Festival. Hari ini festival baru di Thai Muay Thai, boxing, taekwondo, kungfu, lembam, angka. Karena ini nangnya ini aja cah inti bani, inti bani, kungfu, semua. Henry lo, income atau marfa, ketika penai belajar mar masuk ke exam takwe ke buat pementang penai nong lebih juga penai bang ya smart jadi kita tahu nong katu pungut dia siap nong tengi yok simpan nong plastik ini tentang kawasan ini di bayu medal anu di long di kumne ngadu di sub junior di senior nada mutai bin yo partisan tinggi gul inong sibenta gini livelihood likely di par yo na kane sub junior yo ini lagi itu senior di kong sabe semua yang try kendrat nombuk nong tahu ini bah lama ini semar ini buruk sini ini teh kong bangi lek hati ni wan yang kum ni ngot ni tristom ni minot ni naga sep kosnam ni lami ni de gi kun gi babiang ni de kun beduk seperti 30 minit ni lajong ni tristom ni dah lajong berkenang ben yuk belek buat ben lekai kum kini game bang kuat ben pui hau ni thong penjuk no tau sok bah kambah dia apa bangi lek te ikam jenjar kendiet mar nim lamu biang hadu kata tang ba singa kumno kong ba kat ba pui kata ka don mu ka salang la duna sa tengka tingi awat tu ngewangu isi berok kum ka seng SYC mo kalong ka jing train jungi berdala pui hate kalong ka paper mo tengi ya praktis ani kumba praktis dag ti sudai mo don tiar don ni te haba alik hate adon tiar kayu yur per ka jing le kai ro ka paper kumba le kai ngir lang kumtunamo ki te ta ga jingle ka juki de long ko kampiang bichuchu ta pokwa kai lomba ni kwa ya tiar bujijo ya ke tiar jingle kai mo ni kwa ipan jingirap ya ki sarkar kendit pesot mo ki kinja ki tiar le kai marga jingle kai jungi de per dre tang ki sodang
Wai berpantang tagi tiar. Ang ay kublay gini ki samla ki hebarit ki bala wana buram ya ka rikasi jungi ka jungi dalam ba jungi jing testom jungi ba kila poi hade une kar benta ki ba kila yo ki medal ki ba amdam to ki wei don ki ba don alai tuli ki ba yo dalam ba ka jing testom jungi kus jungi ki ba pi khandai ki pnai khandai ki bala testom mel basi ben testom namta jing ba jungi khana elaka jung ka thaimden tingi khamla khamai buram yi dalam ba jungi ba kalong ne kabar dari lembak kabar lembak ke jing lek kai kena ke balak kai ne kisim ba kai ke ba kiyo ke jing kai kisim ba kadai ke muksir ki ban yo ban mi pathai te ko bolom ta ke jing ke kadai ke national level ke ki lapoi ba kena semua jungi po ka than riboi ke mdai shu ki po ban lek kai ne ki long ki blabiang ban poi se ka kedan te kabar ai ke jing ka ba nak leng ka sarkar ku im ta po riboi jungi kena umdan mana kapor yosnya uspangan dengan martial art kiwana khamat te kumbolong tapar kumiyo jingtip kalong ba kemudian ka jaka ka pakai ki ban ya training ki sulong blind be itu hala jong menta kalong ka ki ban sim ka ban yo ka jingkai ka poriur dan islap ki pria ki banjar potlang ka jing kriat te kala jungi kerpat ya sarkar pakan sim ki ne ka benta nakale jungi salai kendu yo MLA jungi ba kumno bakandon no ketika indoor stadium po kamden area po kawai kenamba kisamla ki badan ka thong ban kadun ketika mensim lekai bikin yo ban ya pale jingmut hok kata jaka te kumbolom tang i ba ki khon samla jungi anda ki poi kata level ki ba shikmat anda kila poi por ba ki chung thai ndai ki kimdon issue ban le ndai sulong no tagi nung rap ban pulang kha ban ma cheklau dari kalian jungi kepat ya sokar ba bakan sim kene ga ya kene ga senjam ba ya sportman ha kapori kasi jungi anda kila songkha ya kam ki bakin pakha khampa namak belum ta ki kusha po te area kisulong blan tu kendo jing rap eno kisu awadon keno ke jing la ka shabar ki hapan mi la jung plak hapan long ban krong ban panjap tane te ai ka jing kana ka tane leng mari khobor kepat ya sokar bakan ai kata ka ketika mar kede siki bakan snai ketika sport polisi ba hawadon kino jinga kasya bar kadon ka sunchon nak leng sokar baki la kenang bakan kedu jinga yaki nor ba kumulong na po hapo kari jungi bun kinong ilakai bat ki kush ki ba don hapre ga jinna jingduk jing bombiang ga plat ka juki yang kata ha berde ta hada ka benta nak le jungi kerpat ya sokar ba ka kan thau kil anti ban irap ki kenang ba aba don kumni ji lekai ba samaji kumbolong menta kari jam jungi don hapeng dukam jam dai kremen ba lang ba ni sport ba samaji jungi kin yo ban kiu shikmat lang ba ki kasap ko ki don haki te nakale jungi ka SUC boy district hi gerpat juri ka sokar ba kan ba hawai dai ba kini khna samla ke ba ki heb uri ki bala yo kini medal mer ki shikmat khamtami ki thainden nakale jungi ngi sahari si basawan angin selek bani kenduk yo MLA jungi baun lai area jungi pemdan baun snak kila anti ban yok koi ka industrium baki kena kila ka te kena bakin la ban ya la kata benta bakin yok ban ya training ka te benta bakin la je kasi snap baki jikset yo kasun meneng Megalayapost.news